Hagan nag Eucharist bakuit, panginduay, nagabenda, jinjatayt men siyam jongi, haban shan nong siege. Duayro nagabenda, kajing dumujong, Loriana kahit iban sa siya sumar a hospital. Duayro nagabenda kiingasen jong Ellerin. Kanambar lai spotlight pusau. Lai spotlight pusau. Hang ning iyanu iyak men hautrang ban ai lagangu lagadem haduan. You play dragon unong bu unong tham ubait basuman yangi. You play dragon unong bu unong tham ubait basuman yangi. Ninong si para hautrai Jesu Christ jing ijong utrai ayangi kanteso utrai on sabya on jing leki jongi ladangi ya inba ngima. Ladangi aid bangimang habahaduan Peter wala jingnya hang tapikan mau bapishunya kilo ila jing terwa batole banyasu kum takin ong utra Jesu ila jing terwa batole banyasu kum takin ong utra Jesu. Kohimen ko para Panginoon sungu yaw try nagabenda kanayosngi kagabakabalang karake yagasngi burom jangga ket sinshar jomu Petrus apostol danginang IT yalade syakabor penyai jangga bala panginduayro nagabenda kajingay kajinggar ko halo jangi vay pay vay duayro nagabenda I sitalit nongrum bat I tlanding wala bat sangot ki khor ha kerteng upa baru khon baru men sim bakoit Amen. kajing ae jango trai jangi Jesus Christ bat kajing e jango blai lem bat kajing asulak jango men sim bakoit kindon rengkat bat pi barra Ringkat berpiru. Tongin sange sipor ban pan map naga benda kilai jangi kabalang kapin ken mau yengi
Ya ka bor sen sharp, ka ket sen sharp, jango Petrus apostol. Ya ka ket sen sharp, jango paba kuid. Kabalang ka kot ka wering iwe pe iwe, balong ki ba kongu, ya ka jimpin ya janga balang. Ban pen roy ya ka jingim men siem jangi. Inang pan map, nagabinta kilat jangi. Nagabinta ki jingklat jangi. Nagabinta ki jingles ting. Jangga balang lese haka keranga kana jogi lese ngila kinno ngila bishar bam hok ya ka balang in sange shipor ban eat ya ujisu ban eat ya ka balang kalanga met bamayan jumu Kotrai Jesu map yangi sai kud yangi nabara ki pop ki sang jongi pangindup long ki bakuit ban ya iya me ban ya mat ya me nga pla How play badon bor barok but happy ko himen ko para Tangalala pop shibunde da ki jim prakha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakraw e jonga Namar kata ngagapari ka Maria bakui kabayaysa ka tesoti yaki angel bat kiri kui badiapi ko himen ko para manduay nagabinda janga how try ublay jongi ublay badon bor baraw nis ne yangi barandala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jukut Amen Traiken rat ko blay Israeli Traiken rat ko blay Israeli Kristo ma ko Kristo ra ko nong pen im jong i pen im yangi Traiken rat ko blay Ismeyangi Traiken rat ko blay Ismeyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong pen im jong i pen im yangi Tongin niya duway ko pau bahabening melakwa bante ya kabalang jamme halaro Petrus o mausia ay baka jingit basngur kan penyatalilang iyangi shilender ngipan yakane lemba o Jesu Kristo kun jamme ubayim bada basan sha badme lemba de mensi mbakui uwe ublay junom la junom Amen Kajimple na esti panangkong jong Petrus kalnong basan katkot iway tete do basaw. Yak temen kisan hapdeng jong pi mga upara basan usakhi jong kijing sya sitong ukres. Bat unong yok benta hakaburam kaban sapaw. Nga kentu kumni kakenhon ng brot jong ublay kadon hapdeng jong pi. To sumare ka yaka kumunong syaray. To syaraya ka dakamon sungobha. Kumba ublay kwa yapi. Om kumba lapan bor. Om daga jingkwan mentoy. Papo Henry daga jingkuloy mensim. Tolong kinuksa yaga kunhon ng brot. Klem dale kenrat halor. Kito kiba pidey banpej. Kumta ba enda unong syaray rang ba unpaw. Pin sayok tiang yaga pangsnget kabantan syan junom. Kaktin jong try. Ngisro ko yablay Nakasam akulay kanamban rius pa kanday niyo. Kasam akulay kanamban rius pa kanday niyo. Antifan baling ko. Atray day mami unong
syarai ai ru ngam kerdu hapo sem jong min nong apu day utrai ai ru ngam kerdu shaling khap lang jangam uya lambangan song thai atrai day mami unong syarai ai ru ngam kerdu hapo sem jong min yang uju yalam syarut kiwa basyam bangan dup syong pengan ban men sim jong akan sengen atrai day mami unong syarai ai ru ngam kerdu hapo sem jong min harut kiwa basyam yang uju senram ban halen tika ho bahkan em kerten jong hu atrai day mami unong syarai ai ru ngam kerdu hapo sem jong min ya ro you try Kristisu yang joy pam snapka gospel jong Om tam dok puhi ubriu im en rei da kaktin baro kabami nak shentur ublay ya ro you try Kristisu yang joy pam snapka gospel jong Utrai undon rengka betpim kajin puli na ka gospel bakuit kat kum Matthews Kaburam na may katry Jesu ulalait siya kisnong saudong ka Kaisaria Philippi bad ulakali yala kisenran ya ukuno buryu ki ong ude uye don ki ba ong uya Anis Baptist kila juba kiwe pat u Elijah sa kiwe pat u Jeremiah ne uno unongya tulupa pipa ulakili yaki pi ong ngalong u us Simon Petrus ula juba melong u Chris u kun u ble by im u Jesus ula paikatin suk mapi kos Simon kun u Jonah Homday ubriu ubala penpau hapi ya akaneka jeng shisha. Henry upa jonga ubaha benengking. Tekomda nga ong hapi pilong umausiang badha lorune umausiang ngante ya kabalang jonga. But ki bor kadojok kinom la ya ka. Nganai hapi ya ki shabi jonga hima beneng kap ya kaba pinte hakaparte. Lalate ha beneng ro. Bakat ya kaba pinlaw ha kaperte lalaw ha beneng ro. Ka gospel John utrai Kachiro ime Chris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Minda kasni kabalang kareke ya kasni burom janga ket senshar jongu pat Petrus apostol. Bad kaneka jingrake sni burom kalastang nadu sau spa snem jonga jingim jong kabalang. Kai ka jingmod jonga neka sni burom. Haba pius ngo iyaka kerteng jonga neka sni burom lese pinlingo. Nama
kat sen sharp jongo Petrus haka fareng ni on the chair of Peter. Kadon jingkordor ayu ya ka chair of Peter ne kat sen sharp jongo Petrus apostol. Kadon ayu ha ka syuki. Kadon ayu ka bakerpang ha ka ne ka kerdan. Ko himen ko para kadon ka daw bale kabalang karake ya ka sni burong. Namar ngirte. Kadba nang priang ya ka niam kristan. Lodonro bongi gentil kilawan bod ya ka niam kristan. Barhaba ki niam gentil kilawan bod ya ukris. Kilawan raru artat ya baharo ki dustur jongi sya ka niam kristan. Te har rom ki gentil ki syait burom ia ki pateman jongi ki balayap. Manus nem kiladon kaneka jinglenium kerpang jong di gentil. Haba kilawan bud ia ka niam kristan ru kilas tang ban rake ia kata ka jinglenium bad kabalang kalayo i kata kalong kaba iale persya ia ka jingika jongu kris namar kiburam ia kibala iap da kabatang dub kum da terte. Teminta kabalang kalarai ban bujili no ia kane ka jinglenium jongi gentil da kababuram ia ipat temen jongga balang. Lesengilaban no ki apostol. Ki apostol kila don kata ka kerdan baki long ki pa temen lesengilaban no kilong ki basan jongga balang. Yaki sendran kila don ke kerdan ka bakerpa. Te kabalang kala hikai yaki kristan baro ki haban burom yaki apostol. Bane ki don kamban burom yaki apostol. Nama ba kilong kibayom mad yaka jingsha shitom jongu kris. Kila yo i yaka jingsha shitom jongu kris. Kila long gisaki naga bendaka jingjia baro haga jingim jongu kris. Kamda me u Petrus ba kuit yau ba u Jesu ula ai ya kene ka kerdan ka ba kerpang ba ka ba ong melong u mausian namar ulong u ba pala ya ka jinge ba u Jesu ulong u kun jongo bele ka jing pala jongo apostol Peter ba u Jesu ulong u kun jongo bele ba melong u mesaya ba melong u bele u bayim kala pelong iawu ulong u ba kledu hapadeng baro ki apostol. Teminda ka balang kala itu but hikai ia ki gentil Kristan ke Kristan ke bala one boot na ke niam gentil ba pelaban burom ia ki apostol namar kilong kikun ki ba yo maria Jesu ha ke jingin kamda me pila yosno na ke ne ke jimpule baning kong u Petrus apostol udang ong ngalong uba yang sakina gabenda ubele but kamta me nagabenda baro ka burom jongo bale ule yoi mark ya ka burom jongo bale ngite u Jesu le yalam yau Petrus badi Yanis badi Jacob Shaulum Tabor badula penni ya ka burom jongo hakama jongi baro laimut te u Petrus apostol ule yoi Lord ya ka ba u Jesu ula pen pal hawu badu apostol Peter ula yo i ya ka jingmaya jonga jinglong jongu Jesu markma minda haba uto ya ka shiti uom ya ka banga yo ma ya ka banga yo i ngala yo i ya ka burom jongo belai markma bar ngala yo sno ya ka sur basawa na bane une ulang ukun ba yide jonga ya ubanga sno bhaye ngat sno tekena ba Jesu ulang ukun belai. But minta ya ka jinge kaba kila penpriang sha kirlang kalang ka jinge kaba kila yo mat but kila yo i kalang ka ba shisha kimju tok ye tinaga taga daw ko himen ko para haba ka balang kala rai ban rake ya ka ne ka sni burom ban penyatli ya ki kristan baro ya ki kristan babu one boat na ka niam ju ya ki kristan ki ba one boat na ka niam gentil baro ki de bandon ka jingyatli ket sen sharp jongo Petrus apostol kabamut kane kalanga dak kashin jonga jingya teli namar u Jesu ula kerpang ia u Petrus apostol Baka gospel minda kasni pila yosngo Jesu ula on sukma pi ko Petrus
ukun ujona bar jona namar mela yolut ya kaye ya ke baroba mayan hakop jingem jombi pilom bala kerko namar pedon ke jingtip shapang ke jinglong jonga nagadagada ujisu la kot yawu Petrus bar jona kabamun bar means ukun kun jongo jona minda u Petrus ula penpau ayu hakamat ki para apostol ba ujisu ulang ukun boleh man ujisu part open scam no yakata ka jingai jongo Petrus dakaba ong melang ukun jongo jona ujisu ulang ukun jongo boleh u Petrus ulang ukun jongo jona ujisu udang buat penwanduri yani ya ka nongrim jonga jingai namar haba ujisu ulang melang ukun jongo jona nilaban mudur ba ujisu laban long ukun jongo balai ban pensno wutu shai kadare ke jinge ujisu ula jid kerpang iya u Petrus badula ai hawu ya ke chabi namar ulong uburiu ulong apostol obadan ke jinge kaba jilliu kam jilliu haka jinge ko himen ko para kabangi reke yakane ka sniburom jonga ket senchar jongo Petrus apostol kae kabangi de banle nila bandon jingya pe jing mud bon sin ha ka balang lese katkum ga jimpin ya jonga balang lese habangia trailang bat ki himmen ki para habangia trailang bat ki nongyalam jonga balang ha ki balang snong jongi ha ke parish jongi ha ka balang salan so jongi ni yo i bon ke jingya per lese kata ke jingya per kam de ben yalam engisha ke jingya pai pinban kine ke jingya per baro kabang yoi hake bru hake rishimen hake lindo hake rinium hake nongyalam balang kade ben yarap ingi ben penyatali namar ngi baro ngi yakane ke jingen ngi pla yakane ke jingen bau Jesu ulang ukun jongo balai ulang ukun ublay bay im bad u Jesu ula pen kamti ya u Petrus apostol ya u pabakoy ban peniad ya kabalang ban mandra e ka jingya tali nagadaga daw haba u pabakoy u hikai eye naka kajungu kalong ka jingi kai kabaskem haba u pabakoy u hikai shapanga doctrine shapanga jingi kai kaba tenrai jongu Jesus Christ kam ju donjin bakala infallible teaching kawan namarba ujisu hi udang persadiahu nagataga daw ngimju kli jingle persha yaka jingi kai jongo pabakoi infallible teaching yaka jingi kai bamjula ban bakala namar ka wan naka bor jongo mensiam bakoi magisterium yaka jingi kai kaba wan naka taka jingi naka jinglong try jinglong bashisha jong upabakoit u Petrus tengidon kam banduai ba upabakoit unangyo ya kabor unangyo ya ka jingstar unangyo ya ka jimpensle ka jingwan ya ka jingdon jong mensiam bakoit man gapor ban yalam yangi shaka jingetale shaka jingir bat ninang ya kendo ya uwai ubale haka jingim haka jingmane ka jongi nginang duai nagabinda kanega jinga e hakatba nireke ya ka sni buram jonga ketsen shar jongo Petrus apostol otrai Jesu karko kardo yangi penslai yangi pensau tu yangi banginduk burom ya kabalang banginduk id ya kabalang nginduk kongo ya ka jingi kai kawawan na kabalang nagabenda ka jingsu nagabenda ka jingit nagabenda ban shem ban lap yeme bamelang ukun jong oblai haka jingim jongi haka parte baroka we enyaro otrai Jesu Christ Chinom la chinom amen. tangin yang tangin plai ka jinge chen ngang nge How play power to God baro. Unom how play magkatdaw. Para Jesus Christ ko number way jogu. Utray juni. Yaw la po na mensim bakoy. Yaw balakana kamari at Jesuti. Barashana rin ko Pontius Pilatus. Laksana na yabu. Layaw nagtet yabu. Lagya siya kibaya. Hagas ni kabalay lamikpan na kibaya. Kulaki usabene. Usang siya kamono play pa batan ko baro.
nang tau man patan syari kibiyem bat kibiyam ngange kau mesiem bakui haga balang katolik bakui haga jinya silap kibikui haga jimba gipo haga jimi bab gedok haga jingim bab syukur amin. Kadang barai sepak popular. Light spark popular. Tu yak mid lagi kmat ko para bau kun trong u play ulajan tu ben kira don un ripan tiang yau sim kaburong bandang wan Jesus try Tuhan ku memilawan yang lain Tuhan yang minta syaduan ulamina kacar sim dabe ulong priu nakak mi basoti ulawan bu iton yangi kaya uhapo sempleng jinri wan Jesus try Tuhan kumamilawan yer shashing on Tuhan yer yang minta syaduan. To ya duai ko kemen ko para baga jinkini a janga ba jumpi kalong ka ba priang hun hau blai umpa ba dan bor baro Tu try dengan jiknya di jompi na banta jingero burong kerteng jomu kejimentoi ni ba balang bakku jomu baro koi kopa to pediang ya ke jing to wai ba ke jing terwa kane ka balang jamme to yara bangin yang scam ha ka jinge ka ba apostol jamme u petrus ulayala ngipan ya kane lemba u Chris u try jangi Amen. u try undon reng ka bat pim Mereka berfirman to ken tiu yala ki donot Ikan TV shall try tonginai ngo ya u try u blay jangi kasong hok berkedai kopa badan bor baro bat ko blay bam jikut ngile bha banai ngo yame man ka po bat man ka jaka melong unong sharai bam jikut bat mem ju ino kalam sumar yala ka kinhun lambarot me sharai yangi bat me yada yangi lemba ki apostol ba ko jame mela pelong eki kinong sharai ka kinhun lambarot jame kaba kidang don ha ka perthe kilayo benda lem ha ka kam ukun jame naka jaka junki ha bane kidang yalam yangi te ne markata lemba ki angen niaro iyaka jimba jame bani yasolang ha ka jingruai yaro junki kalam kud Bakut ku try Bakut ku play kipar Neng bat percay kidang Da kaburong jong mi Ruai usana syajong Ruai usana memkut Ruai usana yuble junong Yaro yutabawan Haka perteng utrai Neng bat percay kidang Da kaburong jong mi Ruai usana syajong Ruai usana klemkut Ruai usana yuble junong ko himen ko para penginai ti ya baro ka jingang no ka jing tumo jangi ya ka jimpang ya ka jing shitam ya ki kam ki jam jangi ya ka jingi men siem jangi
ayu men siam bakut nang wan kia unam pen kantang yangi unam pen dap shoynya ka donu ka men siam jangi daga sap ka pom jango dashisha melong bakoi katrai katemei jang ka jingkoi barra namar katangi karpad yeme ta pen koi pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siam jamme kum ka umje khalo jangki bakindup ke lalong iyangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yabu badala ka mons ngabha ula pedang ya ka jing shashita ula shim ya upu badaka bai ngu yame ula kedia yabu badla ai halage senran u ong to shim batto bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpi haka ju ke rekomendala la yabam ula shim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ula ya ka hala ke senran u ong to shim ba to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jotam bate mai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jampi banaga benda ki babon ya ka ben map ki pa to le ya kane ban kan mau ya ngam Kosnam bakar do jango Chris to pen koi yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi kajing maya jong kajinge Kata sin bangi bam yune upu Bami jina kane kakuri Ni penna kajing yap jong me kotrai Tanadu bengwan namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya po janga jingi badia ka kuri janga jim penim ngi dai mo aidem namar malanyi yangi ki babbe menya hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngi verit ngi kar pad yame bangi ki bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngillo ki bala pinyat le kawe da umen siyam bakoi Tekan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parthe but penjana ya ka ha ka jingi renka bado Francis u pa bakoi jangi father and some administrator janga diocese but ba ke lingdo but ke rinium tekan mau lemru ye ki himen ki parashin rang but kinde ke bala yo ki anda ka bakarmen ye ke jimmi pa but ya ba ke bala klat no ha ka jingi sne jamme to priyan ye ki sha ka jing shai ka ko ma jamme to isne ngi barok ngi kar pa diame Kenang barang khat bat kamari ya tei so di bakoi ka kame jango balai o jaso bakodo korem janga ki apostol bakoi o Francis de Sales bakoi bat baro ki rikoi ki bala pens ka ba ya me pateng la pateng ngindo plang ki babit ben ya ben dale ma ke jingem bam jikat bat bangin ya ro bre pendon buram ya me da o kon jamme o Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallah hame ublay upha badan bor hage jingelang kawe jangamen siyam bakoi barro kaburam bat ke jingero junam la junam Amen. Pangintuai kumbau Jesu lahika yangi pentuai naga benda bahara ke jingdon kam jangi daga jinget ni tuai Banginduk long ki bayatali kawe ka mensiam kawe ka jimut bat ka bala
Kopa jengin Para beni kalong bakoi kateng jame, kanwai ni ma jame, kalong kamon jame, akan daw kumapa beni. Tuai ni minta kajimam jangi kapala kasni, patuma ni rekam jangi, kumangir ni ma kebelesni, padahal ni syaga jimpan shoy, right ni nakabasni. Tapalai yang ni karpat kotrai nak jings ni barra. Haga jings bon jamme, toy jings uk jings sign haga sni jangi. Klang bada ka jinger hap ka jings ne jamme, ngin light bara bon ka pop, but ngin yo jinger na ka jing jinjar barra. Kadang idang ap kemelan dia ka jingkar men bakui, but ka jingwan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ. Namar kajome kalong kima, kajome kabor kapuram, junom na junom. Kotrai Jesus Christ, meyo bala ong haki apostol jamme, ka jing so gai happy, ka jing so janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jamme, bad ha ka jings bon jamme, tai hakai ya ka jings so, bad ka jingat le kawai kat kum ka mon jamme. Mame uba im bada basansha, junom la junom. Amen. Ka jings so ko trai, kandon bara bor rengkat bat pim. Ringkar berpiri. Lam ta ka jingai do trai, tongin ai ngu markelia. Kokon lang produble, me ubakit kipo kaperte, tos no sen yangi. Kokon lang produble, me ubakit kipo kaperte. Tos no sen yangi, kokon lang produble, me ubakit kipo kaperte, to ay chinsuk yangi. Hakumi ukon lambro jango bele. Hakumi ubakit no ka pop janga parte. Sukito ke bala kosha ga jing kawai jango kon lambro. Kokan ramen sohang merung kokan joma, reis orang terti terus joma tersekian. Kemet pada senam jango Chris kan rianga shaga jingim bam chik.
Ching in me ai Namar jonga Bat ngam la putra Klem daterwa Laga ching in slow Ablay ko pa. Yes no yame. Nagabenda ukul bengide chame. Nagabenda ukris. Ko jisu be eat. Yes no but ni eat yame. Namarga jingdon jame hagane ge yukrish bakui. Melapen kadang ya ka jingang no jaga dono jangi. Daka bakalalong kamet pagasnam nagabenda jangi. Melang ge jimbang men siam jangi. God Jesu, may yahai sarang khat padni, aga balang makui jame. Makamda me hagane ka sngi buram jang ka ket sen sham jangu. Petrus apostol, niyaiti yaga jingi jangi yaga balang. Ikaw ban pende mai yaga jingi ne jangi yaga balang. Penlonging ikikul, kibak kono, kibak I, kibak tre, bat kibak te yaga jingi tali, bat ka jingi. Hakabala kargo ko Jesu ya bawar ki kol ki ba sapret kelai ai ba kelong ki bayam ki bayang saki naga benda chame kargo yengi hagane ka sni lambaga jinga silent jono petrus bakoi pangindu pio yaga jinga ega jingar ko baro naga bala makoi chame kargo ya upa bakoi jani Pope Francis kargo ya baro ki ba komo yang ki ba ya prelang badu kajim penyai jono kargo yangi kiba pang kiba shikam kiba jinja kargo ye kina kiba dang hapeng yaksa kargo ya kiba linga men siem kargo ya kiba sakama babawara kin man bai shame chimdi yangi Jesu ai bori be Jesu yalam lendi yangi Jesu lemba kabala ai kabala makko jame kalong jing shai naga benda jangi haga jingim jangi haga jingat pilgrim jangi hallelujah 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 Jesu ngi roya mengi mane me shindi pura yangi Jesu ai boring Jesu pen koiding Jesu pen vai pen kia yangi Jesu hallelujah 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 Jesu ni roya mengi pindon boram ya me ni ya me Jesu tai ni Jesu ai boring Jesu hallelujah 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 Tongin niya duwai Kopa mela ai ya kamet bagas nam ukun jame ba kayu karish bangilenium ai ba ha ka jing duwai o Petrus apostol jame kanyarap bangin nang jiliu ka jinget hawu Chris ma o ubaim but me genom la genom Amen utrai undon rengka bat pim play badan bor baro in karko yapi uppa barukon baromen siem bakoi Amen ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babah jong utrai da ka jingim ka jumping Ni songo ya play Kukpa jungi ba made kanong bakoi kiteng jombi kanwan ti ma jombi kanong kamon jombi ha ka daw ba ling to ai ni mata chumbam jungi bala kasni batuma bi krangam jungi kumbang ni ma balas ni rodelam ni shai chupen shoy rel pala ni ne basni amen Kublai ko Maria ko badam tagastinga Israel maghala ko kuya pan blinken tay malaka kuya so ko chong hao Jesu ko Maria ko kimi chong blai duan ta shinong ko menta ko siya tingi amen kaburom hao pabro ko mansir mo ko kumbaro ha ko mening ko menta ko chinam ha chinam amen kanambar rupoi Come
jan shamitra Kam jan shamin Nam shem jing su Na pertei na la di Na them ngamina Po banyalan Shamin apai Ban ritngen Ban shong thai Shamin apai Ban ritngen Ban shong thai Ini roh ya Jesus Kristus.